Bilbeymin neden жаңылды Adaştım karşı Hırıştı Ne bileyim, bunu kız geçinde o şehirde kalgan mı? Şu esinde jaktı şu akırkısını alıp atkan bu şeyde yürekler mintet bir öcül ötele şu yerde. Бұл жақта кім ұшқырады тұқыласын дейін. Көкіч күн Сырдашып сізге көнішкүн Бар көше білбем башқарға Көл қылып көз аш төгіштін Көкіч күн Сырдашып сізге көнішкүн Арттағылар бар өз бай Білбеймін неден жаңылды Adaştım karşı Hırıştı Çok rahmat Çok rahmat Ne bileyim, bunu kız geçinde o şehirde kalgan mı? Şu esinde jaktı şu akırkısını alıp atkan bu şeyde yürekler mintet bir öcül ötele şu yerde. Жақсы жатасыңар бұда отам, ай жақсы жақсы отасыңар ба? Жақсы жатасыңар бұда отам, я? Мені жеп бітті ғой, не қиқырасың, сериалымды, я. Интернетім іштемейді сен де қалайын, ама? Мен сағайтын жақсы интернет қойдыр алсам, өтіп кетім, өтіңді кейіп жүре беранды, үшінтіп сөйлесім. Үшінтіп болмау кәне? Ошайтсақ болмау кәне. Дәй, жаңа Сайман интернетін қойдыр алып. 200-тен ашық ТВ каналдар бар екен. Интернеті жөнін оқымыш ұчат деді. Сен де жырғайсың, мен де жырғайым. Ова емес, жоқ деп атам, жоқ. Қайда қоған айтып отасың, жоқ деп отпаймын. Емне бақырасың, алалай, интернет іште отат қой, емне қиқырасың? Ой, интернеті соң іште от, тықының құлағы ұқпайды ба? Тықының құлағының единсас туым қалып тұр, әй! Айтып атамға күніге чөптің үстінде отырып алып, арманын айтып, ұрдап атат десем. Қандай бір сон? Жүресің ана сөйлік ойдай ол. Тәлі өзіңізді ұзын елестеді, енгейіп қостамайды. Ең ұлы ұз, анан ең кичіне өз үшін қасаған тәйлем. Орталасы не болса. Ака, жаңа айтып атыңыз қой, мен апам қандай қылып төре көрінген деп атыңыз? Қандай қылып төре көрінген? Төрелішіңізді айтып атыңыз қой жаңа. Апам мұндай қылып төре көрінген деп, апам не деп қандай қылып төре көрінген сізде? Ман аялдар білет қой, мен қайықтан білем қандай қылып төре көрінген. Жо, апам мені мұндай қылып төре көрінген орақпенен кесіп көмет кеткен. Кендігімді орақпенен кесіп отпайым. Білбем апам айтат қой, сілерді төре көрінген кішіне қиыналған, манан акеңерді эметкенде чүчкіргенде шығып кеткен бұл деп. Біз өзі мындай бұл өкөз сілерге қарағанда апабызды қиынабай, мындай боркер бұлауыз да. Қачан қол тойғанша жатып өрмей, ертерек шығып кішіне мындай. Сілер барда, қолқат қылалы деп. Сілер барда апам, сілер төрелер ұшырда. Бойдық кезінде еле жүрчікен. Көрсе сілер бойында бар екен де білчімескен ал. Ода, қиынаған жоқ сайды өтпейм. Аз сен, апам бойында бар кесте сені, біз тачка қасалып, апам сүйреп жүрчіміз. Şu қиналып қалбасын деп. Міне шақырдыңыз, бізді іштен қалдырак. Ой, мұна оны, барыңар звонт етіп шақырған мұғы атасыңар мұна. Чөпке жашынып алып, ұрдап атат арманын айтып. Мұның арманы міне сіздің арманыңыз көпір дейлі да. Арманын десе есіме түсіп кетті.
Мен дагы үйлөнө элек кезимде ушу турдачымын. Аны продолжениясын чыгарып алган турбайбы? Ошол жана ошол арманыңызды мындай ырдасаң, ойносоң сен. Арманыңыз кандай эле ошол? Досторуңуз айтып берет го? Кандай эле? Доону берип койчу. Бирөөнүн доосун алгандан бердим. Эмне кыласың анча? Мындай алчы. Куш болдум го, сага жетпей талпынган. Мендей мұңду чыкпасынчы калыкымдан. Боюбуздан айырмабыз болбосо. Каралдымай жүгүрмөксүң артымдан. Боюбуздан айырмабыз болбосо. Алтынымай чуркамаксың артымдан. Көрдүңбү? Экөөбүздүн арманыбыз бирдей. Каяндай болуп кыйын сыгар экен. Эми мындай сөздүн кыскасы. Айтыңа кем жумуш Тамаша-тамашасы менен учурашып алдык. Өзүңөр кандай иштер жакшыбы? Кудайга шүгүр. Мынау эң кичүү брачкабыз болсо, муну эми үйлөндүрүш керек. Кандай? Үйлөндүрүш керек болуп атат эми ошон үчүн чакырдым. Кандай дейсиң да? Өзүңөр үйлөнүп алгандан кийин ишиңер жок экен такыр айтмайынча. Акча жок да кыйын. Бир зыяндан башка пайдаң жок итсин да бир. Постоянно ушинтип алып атасың мен күзгө чейин. Постоянно ошентип бересиз. Койсоңуз боло үйлөнөм. Күзгө чейин чыдап туруп өлүп беретесиң. Сен кайсы убакта үйлөнгөнсүң билесиңби өзүң? Кыйын эле боло бересиң сени. Келген сайын ушинтип атып чүнчүтө берип мына 26-га чыкты. Үйлөнөсүң. Буга каяктан катын издейбиз буну. Ой, сен башыңы оорутпай эле кой. Айылда менин классташым бар, мага окшогон. Ошонун кызын сүйлөшүп койдум. Эч переживать этти. Атам үйдө жалгыз отурат. Мынакей бир аз кичине чай куюп берсин. Же булуң болсо ойноп кетип калат экен кээде теңиштар менен. Атам үйдө жалгыз неме ойлонбойсуңар өзүңөр. Өзүң досторуң менен ойнобойсуңбу? Дабдара 3-класс балдар менен ойнойт экен чыгып алып. 3-класстын балдар менен ойно. Үйдөн алыс кетпейин деп тиги Айдарбектин баласы менен ойноп атат. Анан эмне кылсаң? 4 телефон жок кылдың. Улам телефон алып берем. Улам эле 5-класстын балдар уруп алып койот экен мына телефонду. Сен айылда жүргөнүңдө кичине эме кылып турат элең да. Мындай. Майыл болду бурасы. Үйлө. Ким сен? Менден кийинки сенсиң. Коркуп атасың кечине жалгыз. Калжаңбай. Бери карачы. Же үшүп атасыңбы дейм. Үшүп атам, коркуп атам. Болду бурасы, болду. Сен менден кийинки сен серьезныйраак сенсиң го, макулбу? Мен башатына жанагы классташка сүйлөшүп койдум, айтып атам, барып куда түшүп, сөйкөсүн салып сүйлөшүп атам экөөбүз барабыз. Менен расход болсо деле бизге жеткирип эле экөөңөрө бүтүргүлө. Бир областной больницанын ишенген бир хирургсыз, врачсыз. Менин бир областтын килтеген бир бакандай болгон налоговыйдын начальниги. Сен бечара. Область боюнча гаилер эч колунда жоктор да алар, Эми көрүп атасызго, тополуңдан түнү машина жүрбөй атат. Турабыз ышкырыкты кармаган ошо көпүрөнүн башында. Экөөбүз алган акчаны бир эле команда. Сен бир күндө алат экенсиң. Сен ГАИга киргенде шыңга бойлуу эле узун бала элең. Катуураак машина өтүп кетсе, фуражкаңа айланып кетчү эле го. Эми эле семирип алыпсың. Ой, семирген сайын элдин барышылдың деп атат сен. Бая күнү айылга келип калып, үй жака айдап келатсам, бирөө койун жайып алыптыр. Эмне берге кой жайып алгансың? Ушул жерде асфальттын үстүнө кой жаясың. Тур дедека тога жайбайсың. Ушул жерден асфальттан кантип семирсин десем, ал дагы тамаша көй экен, мени карап мынтип коет. Сенин ГАИ врачкаң асфальттан эле семирип атпайбы деп коет. Сен жаа дегенде эстесең өзүңдү. Жаңы ГАИга өмүр бою шопур болуп жүрдүң, трактор айдадың. Ака киргизип кой дегенден барып сүйлөшүп киргизип койсом, биринчи күнү үстүңө жалып түштү. Иштетпей атат дейт. Эмне иштетпей атат десем, айтат, мунун шопур болуп жүргөн эме өзүнүн привычкасы бар экен дейт. ГАИ чыгып мынтип машинени тосоюн десе, бул машинеге отуруп алып эле марга айта берет экен келаткан машинеге. Алардын баары токтобой өтүп кетет экен. Берки ГАИ наразы болуп кетти. Эми бутуңан туруп алгандан кийин шылдыңдайсың муну келип.
Сен мына мен Башатын атам экөөбүз барабыз дагы. Башатын мен алам алдына барабыз, экөөнү салабыз сүйлөшүп. Макулбу? Тез эле аранын ичинде үйлөндүрөбүз. Bir айга жетпей эле. Сен эми налог бүт эле ресторандын баарын жакшы эле Кудайга шүгүр кыдырып атасың, э? Бирөөсүн арзаныраак сүйлөшкүн. Өзүң жылкысын мойнуңа ал. Мен Башатын алып атам, сен. Болду, түшүндүм. Эми бир тууган үчүн чуркайбыз. Болду. Келиңиз менен сурайын. Эгер макул болсо, хорошо. Качан болсо эле келип деп жүрөбүз. Gördün mü Raşka? Bir tugан. Taşta sen katını alışın alvaşın onun katından zavişte dedi. Sen uşunla birinci ayal kaynalı olmayısın. Kalını söylemeden daha sevide kuyda duran cüktep ketken emez. Koyçam, özüңөрдөн атканын түрткүлөй бербей. Тамашалай берет. Sen мындай кыл. Мына бияк ресторанын арзаныраак сүйлөштүрүп Башатын эме жылкысын бияк алат. Сен эми ушул өзүңдүн эң кичине брачкаңдын кичине мындай авторитетин көтөрүп тууган душман көзүнө бир хамерди алдыга жалдап туруп аркасынан бир 10 Мерседес ээчтип кой. Hame? Эмне күлөсүң? Hamer. Bunun ömrü hamer görmegen anan. Herden Zakska hamer ap gelip koysan gövregen bala onu görüp alıp korkup çıkpay iyileyt bunun kaçıp. Elim var röş bosop korup süret kaçıp atsa bunuz gangara düşüyor maşineni kara. Valdı Raşka valdı. Olem iyil atpayam. Mınday kılbaysın be. Mınday kılbaylı Raşka. Hazır ayvay köp maşina menen çıkan Zakska çıkan moda olup atat da. Mınday kılbayım be. Bir tikola jaldabayım mı sana? Көбүрөөк жалдан да, көбүрөөк. Bunu şu fıkkattan başta o karasını gire vereceğiz dizmişler. Kıskası. Ne köp tiko köp. Gire veresin antikota. Ötkota eli taka ötkota eli edip gire veresin. Kıskası moynuň alasın, ha? Tamaşaňdy koy. Ay, moynuň alıp koy. Nime kıla le? Cana can gelgen avtobusdan bir jalla bermeyim be. Sen deyden 120 watt atan. Тамашалай берет. Бурун тик алчуман, азыр матис топ койганбыз. Bak sen verme. Em koy. Жаш баланын көңүл калганча карган уйдун буту сынсын дейт. Tamam. Көп эле неме кыла бересиң. Не, наркын айтып кой неме. Bunu da alsın da bir demesin ama. Yo, алат эми ошол жанагы тамада менен музыканттарды камераны ошол алсын. Айтып кой. Uktun mu? Kameranı sen götür aytıp koy. Тамада менен камераны деп атам. Сен аласың мойнуңа, тамада үчүн. Boldu alam dedi o boldu. Mayli dedi boldu. Boldu. Жакшылап түшүндүрүп койчу. Dabdırvay bir 10-15 gün murdu varıp söyleyiş toydan burada. Anan toyga 3 gün kalganda oran anan kak dönen toy ötüp etsin anan şeyden. Эми сүйлөштүк, чечип алдык. Азыр атам айтсак кубанат буюрса. Atam uksap sök atır özün bildim kılıp bunu ülü atasına rakçı yok mu? Yo, kayaktan sök, raskot mu? Kasapçı kanday. Кандайсың? Касапчы эле дей бересиз. Элдин баары касапчы деп атыптыр. Сиз El айткандыңыз. aytkan jokmun, el aytып atır. El. Ayında ağa tuğan bolatken, oğru bolup kalat eken, bana adresini surap gelip atacak. Kasapçı balanın telefonunu verip koyçular. Dişi örüp argan ne soya veret ekensin. Ой, тиши орпара, ичи орпара, баары апендицит. Аны кайра кайра оролуп жүрмөк белем. Баарын кайра кайра. Баарын эле жибере өткөнсүң, айыл боюнча эле жибере бересиз. Ben civerip etken jokmun. Bak kuşlar jardam surap gelip atar, tanış izlep. Tanış çok görmeyt ekensingler. Эми таанышы болгон менен кичине арзанга эле бекерге жөнөтөр эткенсиз кичине. Банкрот кылып бүтүрмөй. Oy sen kanday. Ne gelin bir caka yetken be. Ya. Gel kalksın. Hakem çakırgan eken.
Nasıl? Ooo Alatay'a ha. Egin jara olup жүресің bu? Miniga jara olmoq lekin men. Ey, ısık soğuk'a karabayla oğuzundan temir ışkırık düşmeydi eken takım. Isırasay. Baldı. Jüdetme Bunlar geçsin anan seninle cay oturun öyle. Cem uçraşmayın da sizlerle sırası uçuş kırıstı. Ya, aytıp bakılaçım lan akmanlar kay. Bana mayak vermesine. Nega? Ay mayak veren pasta eline ta. Durat kak. Birtke pensiyon var, uşuğa gitmek var da. Ay imine tınçılık var. İmine çalmatasın desem tık. Yarım saatten cönele de Yeni bizge qaraganda көбірек ақылыңызды сұрап тұрады деме. Anısı var. Ay bırak bunu akmayanlar. Buna özünün paydasına gelgende demene takalmay söyleydi ya. Birдеке сұраса ол. Ötkönde benden soyuş sıramadı. Kayıncıtı gelmeyi. Anam demene bir şartını düşündürmedi. Ta deyip aydı bitti. Kankaldım adam. Dinle bana oldu hey. Ayıktım bu. Desem yedin istemez ele değil mi? Ekonomda attırma. Qanday Yaxşı. Şoğlup kalgan ekesine. Ойда, тақырға қолымыз бошап айтты. Bir шылтауменен келбесек болбайды. Баарына звонт етіп шақырып, сіз менен учурашып коелу. Коям атам айылда жалгыз деге кичине братчикабыз кыялда тиякпай качып кетет экен. Эми үйгө бир аял киши болбосо болбойт. Сизге чай куюп берип турсун деп. Ошону кичине мына келсек бейде братчика турат экен как раз. Сизди чакырып ошо учурашыпты. Жангыстык деген жаңна вакытта эле. Акыры bir gün болбосо bir gün балдарым эстүүнү кылып чогулуп алып айтат деп сескем. Ата, эми эстебине ылай Bununuz özünükün pixet ete başladı o ayda. Ата, эми ылайгы жок болуп атпайбы? Таппай койдук, көрдүңүз кам өзүңүз. Эми жакшылап издесе табылат экен. Bir üçe dörtөөнү иликтеп койдум. Өзүңүзбү? Мындай карган кишиники Ana qayaktan iliktep jüresem. Ой, остановкага чыгып отурам. Анан жаңгыз чарым калган кыз келин болсо сурап коем, яйланайын. Жолдошуң каякты иштейт дейм. Анан тияк иштейт, бияк иштейт десе айланайын. Бактылуу болгула деп батам берип коем. Эч ким шекшинбейт да менде. Анан дагы сурайм, жолдошум жок десе, анан кичине сөз баштап коюп атам. Өткөндө Абдырахмандын небересинин тоюнда эшке чыгып келатсам, бир ажырашып келген келин көлөчүмдү оңдоп атпайбы? Анан айттым, яйланайын, өмүрүң узун болсун. Как тебе отблагодарить дедим? Ата, не орысча айтты, кыргызча айтпайсызбы? Неме, айланада кемпир чал түшүнүп калбасын дедим. Опыт күчтүү го. Анан тиги почт аектен сүйлөшө албадым. Анан тиги почтальондон телефон номерин алдырып, Биздин почточу 2 ай болду koyup kalganına. тиги Жумабектин
neveresi var 6. klasta. Men anı paştalyon dep koyam. Oşondan telefonun nomurunu alıp anan SMS ırgıttım. Geçe 14'ünde. Ben Valentin emesi. Joe geldi bana. Geldi mınday. Ne dep geldi? Mınday neme? Nayza menen sayılgan cürekli süreti geldi. Şans güçlü o. Buyursa. Mın jakşı bolup turaylanayın, gelgeniňerge rahmat. Karaçı Abdurrahman Kempir ölgönden 40'ına jetpeyle üylendele. Karaçı öňü 1 yaşına kayıp bir solun. Mınday kılalı, ulam ele çokulup oturuverbegile. Ölümden başkasını neytesi jakşı deydi aylanaydı. Sen mınday kıl, ulusu katarı açu vasarga sen var. Ata, siz uksanız. Ya. Biz mına en küçüğüz, mına olacak et. Bravo. Kakras koydu uşuğa ceteleti var. Nakıl mı? Sen toyga değerden cılkısın sen çıkarasın. Unuttun mu? Hey Alatayak sen Gülbey maşine uyuştur hele. Zakska çıkas mı? Çıkıp koyayım ama. Hey olsun. apan ardalganda da şart bulmaya çıkmıyor ama. Erkek kişinin milleti de bir çıkıp koyuş. Oşan çoğalıp kaldı restoranına toygulu bir iki yıldızlardan hem çakırıp koyayım bir. Çakıra uzanıdan. Oşanda yılgılaylara. Cekbal kapma. Hey akmaz. Ait kılam. Bu toyga barı almasın bunu. Ha, barbay var. 200 gram İskenderiye Türkçeler hemen kak. Kudalar devanayın. Beni kayıncurtka uyat kılıp. Ya ata. Oşanda yılgılı ya. Siz düşünmeye kaldınız da. Mınday. Hakem bizi çakırıp aytkanıça aytsanız düşündürün. Mına bir en küçüğüz boltat 26'ga çıkıp kaldı. Biz bunu öyle deyip aytalı deyotgam sizge bir yakka. 26'ga çıkıp kaldı. Öz dilim mına oldu. Hayır. Bu 26'da olsa ben 76'da mı? Eyvallah. O çiletke karavaysın bunu. Koyun çeta ya. Kuday ömür verse dağın çeviyle et bunu. Sen anda kılıp deme kılıp bağlayla. Ben ağır birin erdi birden katın alperi bağrına toy bergemin aytman. Men sizlerge günüm düşüp atkan çok. Men sizlerge belgem oşol karzımdıgana belgile de vatam. Baskıra. Ata. Çok ata uksanız